Dragi gledatelji, dobrodošli u žuti podcast. Slučajno se ovo dogodilo. Dobrodošli u 8. žuti Grizzly Office podcast. Obavezno kliknite subscribe, pretplati me i ono zvono gore. Predstavljam je, čast mi je predstaviti dvije žene za redom. Mi imamo, malo smo odlučili poljepšati podcast. Mirela Anić, moram ovo pročitati, sam fakat si dao truda. Kineziologinja. Suvlasnica Body and Mind Sport Performance Centra, pasioniranu ljubiteljicu pokreta i vježbanja, osobu koja je vodila kondicijsku i trenažnu pripremu brojnih profesionalaca, a isto tako i mnogih rekreativaca, uključujući i moju malenkost, što je posebna čast. Tako sređenog muškarca, motorički se rijetko sreće. Dobrodošla, Mirela. Hvala lijepo na pozivu. Ja sam bio gost kod tebe i Igora u podcastu od Body and Minda, baš je bilo fora, pa red je da ti uzvratim, viš kako se ti podcasti šire, čovječe, ima ko gljive poslije kiše. Idemo odmah u glavu. Smatraš li da je kineziologija generalno na neki način podcijenjena znanost u Hrvatskoj i kako to promijeniti? Pa i podcijenjena i banalizirana u isti mah. Podcijenjena je s jedne strane zato što mislim da i dalje ono što bi trebala biti svrha kineziologije, a zapravo je to njezina praktična primjena, znači da bude nekako rasprostranjena ta ideja o zdravom tjelesnom vježbanju, o znači implementaciji svih nekakvih znanstvenih istraživanja u rad sa različitim skupinama i u rekreaciji, u sportu i tako dalje. Vidimo da na neki način ona nema toliki upliv u praksu. Mi bi očekivali da recimo i u radu sa sportašima vidimo puno više tih znanstvenih nekakvih varijanti, mi ostajemo jako puno na nekakvim starim zasadama. U rekreaciji je vrlo slično, a i nekakva popularnost tjelesnog vježbanja nije zapravo na nekakvoj zavidnoj razini. S druge strane, opet imamo simultano i tu nekakvu banalizaciju, a to je da svaka osoba koja iole voli malo se rekreirati zapravo postaje trenerom vrlo kratko i ne samo da postaje trenerom ili bi bilo točnije reći instruktorom, jer Zakon o sportu nalaže da onaj ko se zove trenerom mora imati barem 3 godine završenog fakulteta. Naime, sa određenim tim nekakvim momentima, certifikacijama, necertifikacijama ili čak i bez toga, čisto ono, dobro mi ide bench press pa ću usput biti i trener. I onda imamo jako veliku poplavu takvih nekakvih trenera i time zapravo nekakvu prisutnost takvih trenera i u radu sa osobama sa određenim bolnim stanjima i tako dalje. I svako danas misli ono da može kupiti nekakvu online varijantu, smršavi s 15 minuta dnevno i onda će on njemu neka izbaciti i on će neka i raditi doma. Ljudi zaboravljaju da je to jednostavno znanost i da iza toga stoji iznimno puno, s jedne strane cijela ta struka, znači iznimno puno znanstvenih istraživanja, iznimno puno nekakvih filtracija tih istraživanja u praksu i zato je taj kineziološki fakultet, koliko god ima nekakvih, ajmo reći, možda i nedostataka i svega, iznimno bitan filter svemu tome i trebala bi se cijela ta struka dignuti na jedan nivo. A kako to popraviti? S jedne strane i sustavom, i s druge strane radom i djelovanjem pojedinaca. Svi mi koji zapravo smo u toj struci dugo bi trebali biti promotori kvalitetnog načina. Vi ste svi brand ambasadori svoje struke i ljudi trebaju biti svjesni toga. Apsolutno to. S druge strane čak i mediji. Oni više moraju prestati stavljati to u jedan nekakav vrlo popularan stil kao smršavite u 5 dana nešto. Oni to zapravo banaliziraju i sve nas koje čak pozovu nekad i kao sugovornike ili ne znam u printu ili whatever, zapravo nekako hoće da mi to sve pojednostavimo, da to izgleda tako sve jednostavno i ništa, tako da varijanta je da malo se dovodi u korelaciju tjelovježba sa zdravljem, puno manje no što bi trebala. S druge strane, jako puno trenera svojim djelovanjem isto umanjuju važnost svega toga, a nekako mi se čini da sa svih ne postoji jedan sustav koji već kreće u školama, o tome možemo isto pričati, od škola pa nadalje, koji uči djecu važnosti tijela. Imam baš pitanje o tjelesnom odgoju, tako da ćemo se toga kasnije dotaknuti. Što bi ti rekla, Hrvati se po nekim statistikama kreću i rekreiraju manje od nekih drugih nacija. Meni je uvijek fora doći u Sloveniju, na skijalište, dođeš neki glupi dan utorak, puno skijalište penzionera i djece,
ljudi radne dobi rade, ali kod nas na Sljemenu jako rijetko vidim neku stariju osobu na skijama ili pogotovo na snowboardu. Ali tamo meni fora vidite one stare Slovenke od 7 banki u nekom rozom trikovu koji je kupila 85. i žensko se skija i dalje. I, hoću reći, trčanje, meni se barem čini da je trčanje postalo dosta popularno. Prije nisi mogao džogera vidjeti u Zagrebu, to je bila rijetkost. Zašto se zapravo to dogodilo da smo ipak manje aktivni od nekih drugih nacija? Sad, ja ne znam, vjerojatno bi to trebalo ući detaljnije u odnosu na koje nacije, pa onda vidjeti, konkretno Slovenci imaju te planine i to skijanje njima iznimno onako dominantna rekreacijska aktivnost, tako da to s jedne strane ne čudi. No, međutim, ako ćemo uzeti generalno, uopće ne kvalificirajući to kao nekakvu skijanje ili ovo ili ono, zašto se oni više rekreiraju od nas? Jednostavno je očito svjesnost u društvu veća, a svjesnost dolazi od svih mogućih kanala kojima se budi određena svjesnost u društvu. S jedne strane to počinje u školama, nekakvim medijima, sve ovo što mi radimo upravo ide tu. Sad, da li su Slovenci jednostavno na nacionalnoj razini temeljem određenih statistika koji su napravili porastu, nemam pojma, pretilih, bolesnih, ovih, onih, odlučili na nacionalnoj razini, a znamo da jer su čak i u škole uveli veći broj tjelesnog odgoja, rade na tome da dignu svijest o tome i da jednostavno učine svoj narod zdravim. Mi, osim u velikim gradovima, nemamo veliku svjesnost o tome i bez obzira što nama se s jedne strane čini u struci da raste broj naših konkurenata, ali realno to je i dalje jedan vrlo mali broj i ja osobno mislim da će trebati još dugo dok se ne digne ta svjesnost u društvu, a kažem, to mora ići i na razini države i na razine svakog nas pojedinca koji radimo u toj struci, da jednostavno svakim svojim djelovanjem pokušavamo educirati ljude, do onih do kojih smo došli, da li je to 5 ljudi, 100, 200, nije bitno da se digne. Imamo par projekata u Hrvatskoj koji su napravljeni s tim ciljem i to je dobro. Da, sad koliko oni imaju efekta, kažem, ako je to onako onako kap u moru, vjerojatno ne. Ali kad bi se svi udružili i na nacionalnoj razini se tako nešto napravilo, onda da. Jer u pozadini svega je zapravo nekakva informiranost. Jel? Znači može se nekom dati ili ne dati, ali ako on zna da jednostavno će biti zdraviji, vitalniji, ako ga se suoči, šta on može očekivati kad bude imao 60 godina, da je potpuno neaktivan i bolestan, pa jednostavno takvom jednom kampanjom se može napraviti puno veća svjesnost. To su velike uštede za zdravstvo, što bi svakoj državi trebalo biti u interesu. Apsolutno. Ja mislim da je to jedan potpuno onako prostor u kojem nema dovoljno jasnih poruka, nema dovoljno kvalitetnih informacija. Čak mi, kad uzmemo recimo mi sve nas koji imamo nekakve centre, većina ljudi dođite, smršavite, izgradite lijepo tijelo i ne znam. Sad neko ko možda je zadovoljan sa sobom ili možda ima neke prioritete, svoj posao, djeca, ne znam kakve stvari, kaj ću sad razmišljati sa 40 godina kako izgledam. A neko ko dobro izgleda će reći ja i ovako dobro izgledam, meni to ne treba. Znači mislim da su cijele poruke koje idu i koje bi trebale biti poruke osvještenja i poruke poziva zapravo krive. U većini slučajeva, jel? Znači, ako bi mi stavili zdravlje kao prioritet, ali ne kao floskulu, nego to jasno objasnili, šta može čovjek koji je krenuo trenirati tako je, sa 40 godina, ti imaš 20 godina kvalitetnog treninga, kako izgleda tako čovjek koji sa 60 godina mora još biti radno sposoban, a zapravo mu je tijelo govori ne mogu više. Šta to znači za naciju, šta to znači za društvo, za pojedinca osobno, tako da to su neke stvari koje traže jedan sustavniji pristup. Ja mislim, kao i mnogo drugih stvari, u Hrvatskoj toga nedostaje i to je jedan od glavnih razloga zašto smo nedovoljno aktivni. Ja imam klince, ti imaš klince, vjerojatno si primijetila, klinci su danas puno više, nas su roditelji terali doma, mi ove teramo van. Klinci su pred ekranima, klinci su statični, sjede doma, ne rade ništa, nisu fizički aktivni, ne znaju se popest na drvo, ne znaju potrčat, puno manje se igra, ne znam, nogomet, košarka na školskim igralištima. Kako kroz tjelesni odgoj kao predmet učiniti, ja bih prije svega rekao i naravno povećati broj sati, ali učiniti taj pokret zabavnijim. Jer moje sjećanje na tjelesni odgoj je, mislim, super predmet, ali to je najlakši predmet, svi imaju 5, malo igramo nogomet. Kako biti taj tjelesni učiniti suvremenijim, pratiti naravno svjetske trendove jer su se stvari promijenile u zadnjih 10, 20, 30 godina, mijenjaju se vjerojatno ti koja pratiš trendove svake godine ili mjeseca čak. Kako učiniti tjelesni atraktivan tim današnjim novim generacijama
koje će imati puno veće probleme zdravstvene od naše generacije. Pa ima tu, dotakao si par jako bitnih stvari. To je možda, meni osobno se čini najbitnije pitanje do sad. Naime, o čem se radi? S jedne strane, roditelji danas imaju isto, na njima leži isto jedna odgovornost, a oni su upravo ti koji nisu, vezano za pitanje ranije, osviješteni o nekim stvarima dovoljno. Naime, roditeljima je danas jako bitno da njihova djeca u osnovnoj školi, čak i u nižim razredima, budu već jako kompetentni. Budu spremni za nekakav danas sutra korporativni svijet. Već sa, nemam pojma, 8-9 godina ta djeca idu na jezike, na neke informatike, na ne znam koje kakve varijante koje će danas sutra biti, znači meni je danas da netko uči engleski dopunski sa 7-8 godina u svijetu u kojem je sve na engleskom se čini iznimno čudno. Zato što danas... I onak na YouTube-u nauči sve. Znači oni će naučiti engleski da nigdje se ne pomaknu, oni će ga naučiti. Na stranu, ne želim engleskom umanjiti važnost, definitivno je danas bitno ga znati, ne samo njega, ali moramo ipak prioritizirati stvari. S jedne strane, dobrom i kvalitetnom rastu i razvoju je iznimno, za dobar kvalitetan rast i razvoj djece, iznimno bitno kretanje. Što su oni mlađi, to više. I za inteligenciju, ne samo za apsolutno, jer prvo mi kad uzmemo bebu koja se počne, znači doslovce prevrtat na podlozi i okretat iz jedne pozicije u drugu, to pokriva područje razvojne kineziologije, to je nervno-mišićni razvoj, tu cijeli nervni sustav i mozak maturira i zapravo je kadar kasnije, znači razvijati sve svoje sposobnosti koje nisu samo motoričke, znači sve ono što bi nazvali nekakvim i kognitivnim i inim sposobnostima zapravo kreće iz pokreta. I puno bi bilo zdravije za djecu da se kvalitetnije kreću, više bi bila kadra naučiti nego da puno toga uče. Znači s jedne strane trebamo prioritizirati, to je pitanje s jedne strane razvoja različitih sposobnosti i mentalnih sposobnosti i fokusa i koncentracije, ali i zapravo motorike koja se ulijeva u zdravlje i zdrav rast i razvoj. S druge strane, mi smo se kretali vani i onda smo još išli na nekakve sportove. Mi danas imamo djecu koja sjede i onda eventualno idu na sportove. Svaki sport sam po sebi je relativno zdrav i relativno nezdrav. Zato što on s jedne strane ima jednu višestranu situaciju u kojoj se dijete razvija, trči, uči trčat, skakat, hvatat, bacat i tak dalje, ovisno o kojem sportu je riječ. Ali ono što je nažalost slučaj, imamo i dosta ranih sportskih specijalizacija, gdje djeca vrlo rano počinju zapravo ulaziti u specifikum sporta koji ostavlja, jer je to sportu svojstveno, određene mišićne disbalanse. I sad imaš dijete koje ne radi ništa i onda ide 3 puta tjedno na nogomet. I praktički, osim što je dobro u cijeloj toj varijanti što puno trči i razvija nekakvu motoriku, jako puno radi specifikuma, što je ok kad bi to dijete bilo dovoljno puno vani i kad bi imao u školi tjelesnu i zdravstvenu kulturu koja bi bila u pravom smislu višestrana. I sad dolazimo do tvog drugog dijela pitanja, a to je mi moramo ne samo zbog znanosti osuvremeniti taj predmet, nego i zbog potreba. Šta danas djeca trebaju? Mi smo pričali o tome u par navrata. Napravili smo velik broj analiza posture i kretanja mladima, kako u sportskim nekakvim klubovima, tako i što roditelji dovode djecu i vidjeli smo ogroman nedostatak, znači kvalitete kretanja u temeljnim obrascima. Djeca ne znaju hodat, ne znaju trčat, ne znaju čučnut, ne mogu zadržati balans na jednoj nozi, ne znaju iskoračiti, ne znaju se pregibati u kuku, nemaju rotacionu mobilnost. Ima li neki sport koji bi ti preporučila možda za tu mlađu dob? Da li je to, ne znam, gimnastika, da li je to judo koji ima te nekakve... Pa možda su borilački sportovi svakako najidealniji odabir. Ali opet moramo znati, moje dijete nije htjelo ići na borilačke sportove jer mu je to iznimno dosadno. On ide na nogomet, no međutim, evo sad ide na Krav Magu. To je s jedne strane jedna dobra... Imali smo Hrvoja Krepa iz Krav Mage, da? Da, tako da je to jedna dobra kombinacija i ujedno volim sve stvari koje su visoko funkcionalne za budućnost. Bogu hvala, nek bude siguran u nekakvoj starijoj dobi. Ali recimo zato je nastao naš School 7. Mi smo rekli, ok, to je vaš program koji je namijenjen? To je naš program, tako, za djecu školskog uzrasta. Pa zapravo osnovnoškolskog i srednješkolskog uzrasta, on bi se mogao i modificirati za rad sa predškolcima. Pošaljite klince na School 7. School 7 znači je program koji praktički uči djecu
temeljnim obrascima kretanja kao što su čučanj, iskorak, pregibu kuku, jednonožna stabilnost, hodanje, trčanje, sve ono što se posljedstvom nekretanja počelo gubiti. I sad pazi koja je to fascinantna varijanta. Tijelo, dijete nema sposobnost kvalitetnog izvođenja fundamentalnih kretnji, a on već uči sport specifikum. I sad se pitamo da li uistinu taj sport ima smisla. Dalo bi se o tome razgovarati. Drugo je bilo kad smo se mi trčali, vozili bicikl, penjali se na drvo, bacali i on se išao još na sport. I to je bilo ok. Mi sad imamo relativno neaktivnu djecu sa nekakvim, ako se pogodi dobar profesor tjelesne i zdravstvene kulture, bude ok, sa jednim uvjetno rečeno zastarjelim programom tjelesne i zdravstvene kulture. Nemaju naravno fizičke mogućnosti, u mnogim školama su dvorane jako male. Oni jesu, istina bog, spustili norme, znači za ovu novu djecu su norme niže nego u odnosu kad smo mi bili, ali to nije dovoljna vrsta... Kaj to znači? Koliko moraju s klekom napraviti? Tako je, znači nekakve takve... Ali kaj je fora? Frka je u tome kaj on uopće nema temelje da napravi sklek. Moje dijete ima 9 godina, morala sam si razmisliti koji je razred, 9 godina, on radi sklekove toliko loše, ne on je kao jedan od najboljih u razredu, da on uopće ne može taj body weight, znači rad sa težinom vlastitog tijela odraditi kvalitetno. Zbog čega se uopće taj sklek nalazi u tom programu? Mora, jer je tako propisano nastavnim planom i programom. Na njemu će biti smanjene određene norme, ali problem je u tome što modificiranje u tom smislu nije dostatno za novo doba. Ono traži kompletno osuvremenjavanje. To znači da određene stvari kao što su upravo to, skok u dalj, znači nekakve u vis, određeni sportovi moraju biti samo dopunski moment u kak se zove, tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. Oni moraju učiniti djecu s jedne strane motorički kompetentne, a onda ulazeći u određene stvari i motorički pismene. Ali ih trebaju i podučiti važnosti kvalitetnog kretanja. Koliki upliv sve to ima za zdravlje. Znači napredak treba biti na neki način gradiran. Tako je. Pametno ne smije se davati, mislim na neki način čovjek se može i obeshrabriti. Apsolutno. Dođe na neki sport pa vidi da ne može i pametno bi bilo dozirati zapravo taj neki napredak. Upravo to. Mi ćemo danas imati u jednom razredu možda 2-3 djece koji su, znači, motorički ok. Ovi svi drugi će malo biti i onda će okarakterizirati to, nije on za to. On ide na robotiku. Pa nije pitanje o tome da li ja jesam za pranje zuba ili ne. Znači, ideja sa tjelovježbom je odgovornost prema vlastitom tijelu. To se mora gledati kao jedna najnormalnija aktivnost, higijena za vlastito zdravlje. Znači, to nema da li ja volim ili ne volim matematiku. Znači, tjelesna i zdravstvena kultura mora biti nešto što čini čovjeka odgovornim prema vlastitom tijelu, što stavlja u ruke s jedne strane tom djetetu uz pomoć sustava, a kasnije će to dijete biti odrasla osoba koja svjesno i odgovorno preuzima brigu o vlastitom zdravlju. Ali ako on bude jednostavno izbombardiran određenim normama, moranjima, sportovima, on će to deklarirati, meni to ne ide. Ogadit će mu se, on će iz toga eventualno imati 3 i to će biti predmet, umjesto da to bude nešto što stvarno stvara temelje za zdravo društvo. Namjerno nisam počeo pričati o Body and Mind Sport Performance Centru, da pustim tebe da tom svojim spikom i tim nastupom pokažeš strast. Mislim, stvarno, kao neko koji je vježbnik kod vas, vidi se da volite to što radite, vidi se da tu iza toga baš nema bolje riječi od strasti, stvarno ste u tome 100% i vidi se da vam je stalo do toga. Uspjeli ste, apsolutno postoji, prva ste hrvatska franšiza koja ima svoje, kako bih rekao, podružnice, franšize u Splitu, Beogradu, Podgorici. Koja je tajna osim te strasti, kako bi recimo u par točaka nabrojala neke vaše prednosti u odnosu na konkurenciju? Nećemo pričati o Instagram trenerima, to si već spomenula, imao sam pitanje vezano za to, znači jasno je da danas svako ko je 3 put digao uteg, malo se naulji i slika i onda on prodaje svoju pamet, ali usporedbi sa drugim profesionalcima, što vi nudite u odnosu na druge? Ok, iako si ovim zadnjim komentarom zapravo otvorio još jedno pitanje. Pa samo ti daj na podcast, pričaj. Ok, čisto prije no što uđemo u Body and Mind, jer ovo je dosta interesantno, da se ne bi mislilo da svi oni koji su završili fakultet
apsolutno znaju šta rade, a svi oni koji su otišli na 2 nekakva seminara nemaju pojma. Stvari su, da kad bi bar bilo to tako, onda bi imali jasnu filtraciju stvari, kod ovih idemo, kod ovih ne idemo. Ono što sam zapravo htjela reći da je fakultet daje jednu dobru bazu, on isto definitivno ima nekih svojih nedostataka i treba se u mnogo čemu osuvremenjavati, ali to je institucija, a institucijama uvijek treba da malo nekako sporije ide s tim. U krajnju liniju to je krovna institucija za to područje struke i ja mislim da je jednostavno se mora ispoštovati određeni red, fakultet daje jedan temelj kojim ti onda kasnije nekakvim dopunskim specijalizacijama i ulaganjem možeš se usmjeriti u rad za neke druge stvari. Mi danas možda imamo i magistre kineziologije koji ne znaju osnovne stvari i možda rade i nažalost svojim klijentima, dok s druge strane neki upravo tako pasionirani vježbači koji su preko nekakvih seminara postali treneri, ulažu u nekakve dospecijalizacije, uče i možda rade i kvalitetniji posao. Uvijek postoje iznimke, ali mora postojati neki red. Mora postojati neka odgovornost i mora postojati neka hijerarhija. I u tom smislu ja mislim nije bitno šta će ići prvo, drugo, treće. Ja mislim da je fakultet nužna baza, na njemu se ne staje, daljnjim investiranjem u znanja i u kompetencije, u određene vještine, čovjek postaje još kompetentniji, može se usmjeravati u rad ovdje one. Puno grešaka, puno prakse će nas učiniti boljima i bit ćemo... Kako pratite trendove? Pa trendove mi pratimo ovako. Mi zapravo s jedne strane, već smo dugo u struci. Ja sam trener, skoro će sada 24 godine. Znači doslovce kad sam završila srednju školu, počela sam raduckat posljedstvom svega onog što sam ja završila zapravo u plesu, pa sam ušla na taj način u aerobik, sve je to nekako putovalo kroz to sve. I kako sam zapravo ja osobno, a tako Igor, bivali u struci, tako su se nekakvi apetiti spram učenja širili. Dostupnost informacija onda je bila malo slabija nego danas. Tako da svaku kvalitetnu informaciju si morao puno više platiti nego danas. Danas ju nađeš na internetu ili ju platiš za nekakvu online edukaciju. Nekoć ničeg nisi mogao naći i morao si svagdje otputovati i iznimno puno platiti to što si dobio. Ali si zato tu informaciju koju si dobio čuvao, gajio, s njom si radio u praksi i nju si pokušao isprobavati na ovaj na onaj način dok je zapravo praksom nisi detaljno razumio i shvatio sve njezine varijacije na temu. I mislim da s jedne strane nedostupnost informacija onoga doba je učinila nas s jedne strane kvalitetnima. Jer smo informacije... Naučili ste kopat. Naučili smo kopat, imali smo vrijeme za kontempliranje o istom, jer nisi mogao investirati svako mjesec dana u neki vrag. Onda si ono što si naučio, kontemplirao o tome, pokušavao, gledao, sve imao dostatno vremena da vrije u tebi i da stvara u tebi i to je bilo super. S druge strane, i onda kad smo već stekli određeni rating u struci, određeno ime, pa dan danas mi jednostavno nestajemo. Mi imamo, Igor i ja, na listi stvari koje želimo naučiti u ovoj sezoni, stvari koje učimo. Ja se budim svako jutro u 5, ne bi li iščitavala određene tekstove, imam par online situacija, znači certifikacija koje i dalje učim, gledam dok to ne završim. Znači stalno smo u tome. U svemu tome se desi svakakvih stvari i odvedete malo na put u kojem možda ne želiš biti, pa si time otkriješ tamo ne želim. Idemo ovdje. Znači dešava se varijanta da moramo zapravo neprestano gledati vlastiti rad, gledati da li možemo biti bolji, razmišljati, evo meni je uvijek nit vodilja kada dođu naši sportaši na off-season sljedeće ljeto, da li postoji, da li sam ja kvalitativno bolji trener za 1 godinu? Ekstra. Šta sam ja to novo naučila? Ne novo, dublje, jasnije, šta vidim bolje, što će se definitivno u njihov trening i u njihovu sportsku izvedbu toliko uliti da ću napraviti nekakvu veću kvalitativnu razliku nego prošle godine. Šta god treba, u svakom danu i u svakom tjednu ja i Igor ćemo investirati u to. Nekad je to vrijeme, nekad je to novac, nekad je to nekakva interna diskusija, ali mi ne tražimo zapravo tražiti bolje kvalitete. Živimo to. Ali to je donekle i odgovor na ovo što si rekao, po čemu je Body and Mind poseban. Samo da objasnim, znači Igor je tvoj i životni i poslovni partner. Pa da, to sam htio zapravo pitati, na koji način funkcionira vaš taj franšizni sustav? Pretpostavljam da prenosite drugim trenerima svoje znanje, svoj know-how.
Tako je, znači oni zapravo kupnjom franšize kupuju cijeli jedan poslovni koncept u kojem su razrađeni svi protokoli rada sa klijentima, interno unutar tima, znači sve ono ti si imao priliku vidjeti, znači kada dođeš, kako zapravo provodimo inicijalnu dijagnostiku, inicijalni razgovor, kako izgleda taj inicijalni trening, ono što nisi vidio šta se dešavalo iza kulisa, znači na koji način se programiralo, na koji način su se stvari zapravo vodile kroz određene kartone, kako mi tu grupu u kojoj se konkretno ti sada nalaziš gledamo kroz jedan vremenski period od mjesec, 2, 3, šta su oni postigli, kako notiramo te stvari, kako ih mi kvalitativno određujemo i temeljem tih nekakvih vrijednosti, to jest tih nekakvih rezultata, kako određujemo dalje programiranje za 3 mjeseca. Cijeli taj moment koji se tiče i trenerske struke, ali i cijelog tog jednog ophođenja spram klijenta i tako dalje, kupuje franšiza u obliku, znači, poslovnog koncepta. Njima je to integrirano i u obliku edukacija, znači imaju sustavan mentorship na tjednoj i mjesečnoj razini, ovisno naravno o tome s čim franšiza ulazi, zato što određeni kriteriji za onoga ko kupuju franšizu moraju biti, ali opet se razlikuje da li franšizu kupuju osobe koje su iz struke, pa onda će zapravo zaposliti, koje nisu iz struke, pa će zaposliti osobe koje su iz struke, pa onda tu zapravo moramo taj jedan odnos spram klijenta i strukovni dio raspodijeliti, ili je to ista osoba. Tako da ipak moramo i u toj franšizi malo individualizirati, ali uglavnom imaju jedan veliki support. No međutim, ono što i ljudi koji su kupili od nas franšizu i oni koji su nekakvi potencijalni kupci franšize, kao i svi klijenti, svi studenti i svi treneri koji su s nama surađivali ili rade kod nas ili su radili, mogu posvjedočiti jednoj stvari. Ovo što si ti rekao, Igor i Mirela, to žive, jedna stvar koja zapravo diže body and mind iznad svih for life, je zapravo to što smo mi unutra. Znači, mi nismo vlasnici koji stojimo doma i dođemo petkom. Mi nismo čak, ne znam kako bi rekla, nemam pojma, vlasnici koji su tamo stalno, a nisu treneri. Znači, mi smo vlasnici koji nadziremo svaki... Taki smo i mi ugrizli u kužu. Sve znaš. Ja točno kužim kaj znači, radimo treninge, ako treba počistim, ako treba, pitam sva, ja ne vidim puno ljudi iz rekreacije, ali pitam kako ste, recite mi, dajte mi feedback. Znači, mi smo konstantno dolje, mi to živimo svaki dan, provodimo na način da li možemo unaprijediti naš način djelovanja. Iznimno imamo taj nekakav kritički moment, ne libimo se interno kritički vrednovati radi nekih naših kolega, ali smo još gori kad se tiče nas. I upravo taj jedan, s jedne strane, zahvalnost i ponos gdje smo došli, ali i dalje sustavan taj jedan kvalitetni kritički pristup onome što smo napravili i usmjerenje da budemo sutra bolji, je to što čini Body and Mind posebnom franšizom. Spomenuli smo i rekreativce i radite i s profesionalcima. Koje bi zapravo bile osnovne prednosti rada i mane rada s profesionalcima u odnosu na kreativce? Pretpostavljam, naravno, svakom lajku će biti jasno da, ne znam, Damjan Rudež i Thomas Bauer nisu isti i da radite na drugačije načine. Kako bi ti sa te stručne strane objasnila ono? Naravno da je, pretpostavljam, veća odgovornost rada s profesionalcima, ljudima je to kruh, ali kako bi usporedila jedan i drugi posao? To je vrlo interesantno pitanje i mislim da jedno i drugo ima svoje izazovnu stranu. Ja bi u svakom slučaju rekla da je s jedne strane teže raditi s rekreativcima. Oni traže više i svaku stvar, posebno u konceptu visoko standardizirane usluge, koja je skupa kao i u bilo koja druga usluga, s jedne strane takav rekreativac koji dođe, koji je pokazao jedan voljni moment da napravi od svog tijela, donekle i uma, jednu onako kvalitetnu, ne znam, pomozi mi, fali mi riječ, dovede se u neko kvalitetno stanje, dovede se u red. S druge strane, poklonio ti je povjerenje, on automatski, i to je platio, on automatski ima velika očekivanja koja već u jednoj trenažnoj jedinici
želi zadovoljiti. Znači, u radu s rekreativcima, u ovakvom konceptu usluge, ne pričam u radu s rekreativcima u džimu gdje on dođe i bilo koji trener može ući, jer on je platio tu, mjesečnu članarinu 200 kuna. Moramo pitati se i s kakvim rekreativcima. S onima s kojima mi radimo je zapravo najizazovnije raditi. Jer taj rekreativac zna što kupuje i zna što očekuje. I on u svakom trenutku gleda, promatra, čak ispituje i tvoje znanje, i tvoje komunikacijske vještine, i učinak tog treninga, i u krajnju liniju on očekuje ukupni doživljaj. I drugo, ako on ima nekakvu želju da jedno radi, a drugo ne radi, jer to je njegova ideja koja možda nema zapravo uporište ni u onome što mi znamo kao treneri, mi moramo naći način s jedne strane kako dati klijentu to što želi, s druge strane dati mu ono što mi mislimo da mu treba temeljem dijagnostike i sustavno ga educirati. A opet koliko i kako taj cijeli jedan pedagoško-komunikacijski moment mora biti na jednoj visokom nivou. To je nama kao franšizi problem, jer mi smo postavljajući stvari na jedan tako visoki nivo sebe gurnuli u kut, jer mi danas ne možemo zaposliti bilo koga. Znači, imamo tržište trenera je ogroman, znači, ajmo uzeti samo ove sa fakulteta, da ne pričamo o ovim drugim. Ima ih hrpa, ali mi zapravo jedan mali broj njih možemo zaposliti na kojoj oni razini, čak nije znanje, mi znanjem, neznanje možemo mentorirati pa će postati znanje. Tu se traži jedan specifikum osobe, jedan cijeli socijalni aspekt. Soft skills, malo ćemo na hrvatskim, starohrvatskim izrazima. Upravo to. I to je nešto što se svakako može učiti i raditi na tome, ali što osoba mora imati u sebi. I ako stavimo to u takav kontekst, sa rekreativcima je teže raditi. S druge strane, za njih je jednostavnije programirati, jer imaš inicijalnu dijagnostiku, imaš cilj. Vaš sustav progresiv je vaša originalna ideja. Na neki način ljudi mojih godina, ja sam 47, nisam bio baš u nekoj sjajnoj formi, zaziru od vježbanja jer si misle ja ću doći tamo na trening, bit ću sa ljudima koji su 20 godina mlađi, ispašću kreten, neću moći napraviti pravilan čučan sklek i onda odustanu ili dođu na prvi trening pa ih ubiju. Ljudi padnu u nesvijest i onda im se više ne da. Vaš sustav zapravo je osmišljen baš za ljude kao što sam ja. I zapravo mogu reći, na prvom treningu sam se jedva oznojio, na drugom već. I onda kroz vreme zapravo dižete formu kao što se to vjerojatno radi i s profesionalcima. Nećeš na prvom treningu čovjeka ubi da padne u nesvijest, nego... Ja ti uvijek kažem studentima koji dolaze kod nas na edukacije da znači, neznanje se uvijek sakriva intenzitetom. Znači, neznanje trenera se uvijek sakriva s intenzitetom. Narednik u vojsci. Tako je. Znači, razbiješ ga, on je sretan, osoba koja kao rekreativac koji ne razumije, i u redu je da ne razumije, to nije njegova struka, koja kvalificira dobar trening onda kad ima puno znoja i muke, on je dobio to što je htio, je silom i intenzitetom dobio što je htio, svi su zadovoljni. A neko ko zna gledat stvari i ko zna jasno objasniti rekreativcu šta je posrijedi, bi imao ovdje šta za reći. Ono u što mi vjerujemo je prvo inicijalna dijagnostika. Nijedna osoba nije ista, niti po posturi, niti po kvaliteti kretanja, niti po trenutnim mogućnostima i sposobnostima, a ni po ciljevima. Kad uzmemo sve to u obzir, mi krećemo lagano dizajnirati treninge. Ta individualizacija kod nas se provodi u grupi. Progresiv je super fora program zato što daje mogućnost svim ljudima, posebno, evo, uzet ćemo nekakve srednje, pa čak i starije životne dobi, koji bi sebe htjeli dovesti do nekakve stvarno optimalne kondicije, optimalne snage, jednog dobre razine onako elana i vitalnosti, uvodi ih na jedan siguran i progresivan način temeljem onog trenutnog stanja s kojim su oni došli. Uz jedan jako bitan aspekt, a to je edukacijski aspekt. Možeš posvjedočiti ovdje i sve što kažeš mora biti istinom. Nije Biblija. Da mi uistinu u svakom treningu, ovisno naravno ko vodi, koja je tema treninga i tak dalje, podučavamo naše klijente o nekakvim stvarima koje su vezane za trening. Jer mi bi htjeli da svi vi postanete kompetentni vježbači. Na bilo kojem tvom putovanju, da ti kad uđeš u teretanu i kreneš raditi taj čučanj ili neki vrag, da se znaš modificirati za sebe, da znaš za sebe odraditi stvar da se ne ozlijediš. Da imaš nekakve osnovne stvari koje o tome znaš, da ti ne može bilo ko šta prodat pod bilo šta.
Znači, to je nama iznimno bitno. Neko bi mogao reći, pa ok, vi malo njih i previše educirate, onda oni mogu sami. Pa gle, oni mogu sami i to je ok, ali zašto oni ostaju s nama? Upravo zato što trening nije jedan program koji ti radiš for life, nego se ti mijenjaš iz godine u godinu posljedstvom svih drugih stvari koje u svom životu radiš, posljedstvom stresa, mijenjati se nekakvi zadovoljština je u pokretu. Znači, nismo ti koji ćemo upravo radom sa tobom sukladno tvojim ciljevima, promjenama u životu modificirati stvari i možemo ispratiti tebe evo od sad pa Bogu hvala do starosti. I taj program neće biti isti. On može gradirati, biti u intenzitetu i vještini high, pa se spuštati, pa ići i mi ćemo znati to programirati na kvalitetan način. To je zašto zapravo ostaješ. Ali vezano za ovog profesionalne sportaše... Da, pardon, ja sam te prebacio. Okay. Da, mislim, možeš slobodno i reći, pohvaliti se s kojim ste profesionalcima radili, s kojim pozitivnim sportašima, čisto da ljudi dobiju dojam. Najčešće ja to volim raditi s Igorom, zato što ja valjda nekako selektivno uvijek kažem jedne, Igor kaže druge, pa dobijemo cijelinu. Pa se uvrijede, jel? Da, pa da ne bi slučajno nekog zaboravila, a od multitaskinga nekad znam nešto, ali u svakom slučaju... Čekaj, taj dio mi nisi... sportove, da, ok, pokrili smo zapravo primarno naš sport je košarka, tu smo radili jako puno, mislim od najpoznatijih svakako je Damjan Rudeš, ali Igor je radio ranije u klubovima i sa Hezonjom i sa Šarićem, ali evo, Hezonja je bio kod nas u Body and Mindu da pokaže svoje vještine na Pilatesu i stvarno mu je dobro išlo. Radili smo sa nekim drugim košarkašima, evo Halilovićem, ne znam, možda ću ih sad nekoga i previditi, sad smo evo i u CDViti sa rukometašima jako puno, znači sa jako puno naših reprezentativaca od znači Pavlovića, Stepančića, Zlaje Horvata, Filipa Ivića, Cindrića, kako se zove da ne zaboravim, dobro, zaboravila sam. Uglavnom sa jako puno njih, u PPD-u u Zagrebu smo radili sa puno sportaša koji su mlađih dobnih skupina, ta dva sporta, sa nogometašima, evo sada nam dolaze baš na ovom prelaznom periodu trojica iz NK Rijeke, sada imamo jednog nogometaša iz CSKA, tako dolaze od svagdje svugdje. Stvarno je tenis, ali primarno su nekako ta tri sporta sa nekakvim varijantama, tenis, boks, atletika po pojedinci. Evo sada nam je, jako smo sretni zbog toga, odabrao nas je i Dino Sinovčić, paraolimpijac koji je znači svjetski i evropski prvak na 100 metara leđno. S nama se priprema za Tokio, za olimpijske igre, tako da stvarno je jedna široka lepeza što klubskih reprezentativnih pojedinačnog rada sa sportašima. Otkad se Igor i ja smo se udružili u obliku s jedne strane sustava unutar sustava, znači stvorili smo taj nekakav naš koncept rada, naš koncept kondicijske pripreme, sve te sportaše kojima sam zapravo pričala u svim tim klubovima i selekcijama, mi smo radili nekako kao tandem, jer smo shvatili da taj tandem je nekako kovanica za uspjeh. Jako puno znanja dijelimo, ali jako puno znanja i su specijalistička, oni dominantni u nekim stvarima, ja u nekima i to nas čini puno kvalitetnijima, idealnim timom i stvarno možemo odgovoriti na različite potrebe tih sportaša. Pretpostavljam da su problemi sa sportašima što su oni naučili kroz karijeru neke pokrete koje možda rade krivo, je li to? Pa gle, s jedne strane, ja bih prvo rekla vezano za odnos rekreacija, sport je što je njih lakše trenirati, jer ti doslovce možeš ovako pored njega sjesti i reći mu ok, sad napravi to. Znači ovdje, on će to napraviti, ne moraš ti to tako, 500 puta, ne moraš uljepšavati, ne moraš ništa, stvari su više straightforward. Meni u ovom trenutku, meni je jako drag taj skillness ili ta vještina koju sam izgradila u radu sa rekreativcima i to je nekakav moj kako bi rekla, dio mog habitusa koji me čini svakako kompetentnim trenerom i tržišno me nekako diže. No, međutim, meni je puno jednostavnije u tom smislu raditi sa sportašima, ali stvari ne moram crtati, kažem jednostavno i to ide. Ali sa sportašima kompleksniji aspekt je upravo jedan koji si ti rekao, to je da imamo jako puno krivo naučenih kretnih struktura, jer se možda unutar klubova i tak dalje nisu neke stvari detaljizirale i posebno sa
starijim sportašima nije se prije individualiziralo u klupskim nekakvim uvjetima, tako da onda su ljudi došli, neki kvalitetnije pripremljeni, neki slabije i sad ti moraš zapravo nekakav izvlačiti ih starih navika i starih obrazaca i učiti ih neke nove stvari koje su trebali naučiti možda kad su bili kadeti. Ali ono što je najzahtjevniji moment u radu sa sportašima jest razumijevanje konkretnog sportaša, konkretnih, ajmo reći, deficita u njegovoj fizičkoj spremi, kako, na koji način unaprijediti te sposobnosti i povezati sa specifikumom sporta i to učiniti jednom živom materijom programiranja, kako mijenjati te stvari, kako napraviti periodizaciju. Znači, cijeli taj moment je zapravo kompleksan i on traži od svih nas iznimnu pripremu na dnevnoj razini i iznimnu pripremu u podređenim ciklusima i to je ono na što Igor i ja dosta vremena zapravo trošimo. Ti dođeš i provedeš jedan trening, ali iza tog treninga, iza cijelog jednog ciklusa rada stoji puno pripreme. A to je zašto ja mislim da zapravo u sport treba ući pažljivo, treba ući sa znanjem i rad u sportu, neovisno da li se radi 1 na 1 ili se radi u klubu ili u reprezentacijama, zahtjeva od onih koji rade konstantnu nadogradnju znanja, konstantno valoriziranje vlastitih načina. Dobro je raditi unutar timova, jer će jedni drugima biti nekakav pokazatelj kako unaprijediti stvari ovako i onako i to je zapravo ono što rad u sportu čini malo izazovnim. Jasno, govorili smo o zdravstvenim efektima sporta, učincima. Jasno je da na prvu loptu pretpostavljamo da će smanjiti rizik od nekih kardiovaskularnih problema i tegoba, pretpostavljam i opasnost od karcinoma, samim smanjenjem težine. Međutim, imamo, nedavno sam na našim društvenim mrežama vidio zapravo da su najnoviji pokazatelji, najnovije istraživanja pokazala da recimo za moju dobu, pa idemo već, sad mogu penziju ciljati lagano, od recimo 50. do 70. možda i više, da su zapravo po najnovijim istraživanjima taj trening s opterećenjima je najbolji za našu dobu. Pretpostavljam da se to onda radi o očuvanju zglobova, očuvanju kostiju, muskulature. Što preporučate ljudima od koje? 45. na više? Pa i od 40. Od 40. na više. Pa gle, ja mislim da svakako kad bi rekli koja bi bila idealna, gledajući strukovno. Iako vjerojatno klinci gledaju, ali može se naći i koji od mojih godina. Ali gle, to je okej, treba početi rano. Ja mislim da se ne trebamo bojati opterećenja ni u mlađim dobnim skupinama, samo sve treba imati svoje pravi, ajmo reći, količinu, vrijeme i mjesto. Jel? Sad, o čem se radi? Da se vratim na pitanje. Idealna nekakva varijanta za zdravlje bi bila rad sa vanjskim opterećenjima koji mogu biti naravno uteg, opruga, girija, nije bitno, rad sa vlastitom težinom kojom će se posredstvom takvog treninga će se razvijati jakost, mišićna izdržljivost, jedna stabilnost zglobova, čvrstoća kostiju, što si sam rekao, znači učinit će se jedna kompaktnost tijela koja je zapravo iznimno bitna i posebno kad gledamo sposobnosti kao što su mišićna izdržljivost i jakost, koliko se one gube u nekakvoj srednjoj i kasnije starijoj životnoj dobi, jako, jako bitni za zdravlje. S druge strane, aerobna izdržljivost je iznimno bitna, znači sve nekakav ekstenzivni aerobni model rada, vožnjim bicikla, lagani jogging ili čak planinarenje, hodanje, posebno ako je uključen svjež zrak. To su nekakvi modaliteti koje bi ja uvijek odabrala njih dva, zato smo mi zapravo napravili progresiv koji to sve nekako sumira u jedno. Malo aerobno, malo anaerobno. Tako je, malo aerobno, malo anaerobno, nekakvi elementi vježbi pokretljivosti, vježbi stabilnosti, znači spojili smo više trenažnih metoda za koje mi mislimo da su idealan spoj koji mogu učiniti čovjeka zdravijim dugi vremenski period. Tako da ja bi svakako preporučila. Ono gdje nastaje problem je upravo to kad se ljudi, ono što si ranije rekao, odvaže na takav trening i zapravo preuranjeno sa nedobrim tehnikama krenu dizati određene terete, možda imaju čak nekakav problem sa kralježnicom za koji ne znaju, možda postoji nekakav strukturalni problem i onda zapravo kažu joj, išao sam u teretanu i zaklo sam se. Znači, samo je problem u tome da
Ti kad imaš 40 godina, 47, 50, bilo bi dobro da takve treninge radiš pod nadzorom, da te neko uvede u takve treninge, da te poduči kvalitetnoj izvedbi tih vježbi, da ti da modifikacije za svaku tu vježbu za tebe, s obzirom na tvoju, znači, visinu, težinu, dužinu ekstremiteta. Vi imate i senzore koji bilježe otkucaje srca, opterećenje. To su neke moderne metode koje ste uveli. Mi nekako dosta volimo ta nekakvu primjenu znanosti u praksu i volimo šta god možemo dati klijentu da oni vide nekakve mjerljive učinke treninga. Neke su stvari mjerljive na razini toga šta, nemam pojma, nekad nisi mogao dovesti nogu do tud dok si ležao, sad odjednom možeš, jel? A neke su stvari mjerljive na ovaj način i upravo recimo nošenje tih srčanih transmitora nam omogućava da gledamo, znači, srčanu frekvenciju tijekom treninga, znači programiramo trening po tome. Jasno, vi niste liječnici, ali... Tako je. Nastojimo integrirati tu tehnologiju. Mislim, u krajnju liniju mi imamo i unutar naše dijagnostike, kako u sportu, tako i u rekreaciji, spiroergometriju kao, znači, dio dijagnostike za procjenu funkcionalnih sposobnosti koja je nama jako bitna, koja se u rekreaciji može provesti i putem testa hodanja na traci. Jel? U sportu ćemo je provesti testom trčanja na traci. Tako da su to nekakve stvari da vidimo gdje su. Jel to je isto mjerna jedinica zdravlja? Znači nekakav status funkcionalnih sposobnosti nam govori gdje smo mi zapravo. Tako da je ja bih rekla da je to isto mjerna jedinica zdravlja i reći će nam gdje i kako moramo zapravo programirati treninge da bi sutra bili zdravi. Jer zašto ne bi čovjek koji krene, oni misle ako mu je sad 40 pa je sad tak, pa je normalno da sa 47 bude gore. Nije normalno. Mi možemo u tih 7 godina, ne u 7, možemo i puno ranije, ali mi možemo zapravo učiniti čovjeka i dugovječnijim i vitalnijim i zdravnijim i sposobnijim da uživa u svom životu sa jednim pametno doziranim progresivnim treningom u toj srednjoj životnoj dobi i starijoj. Da, sad kad smo razmišljali, vraćamo se na početak podcasta, pa ste rekla kako zapravo iskomunicirati to zdravlje. Možda je greška što se ide uvijek, spominju se zapravo te teške posljedice, infarkt miokarda, moždani udar, karcinomi, kad se govori o zdravlju, ali zapravo možda bi trebalo reći, pa ljudi nije samo, mislim, ljudi nisu skloni, ljudi si uvijek misle ne boje se smrti, što je vrlo prirodno i ljudski, pa si misle, a neće mene infarkt, neće mene karcinom, ali zapravo treba ljudima reći, pa nije samo stvar smrti, stvar je udobnije i zdravije starosti. Apsolutno. Ako nemaš osteoporozu, ako nemaš reuma, ako ti zglobovi ne odlaze, ako se možeš popesti na 3. kat bez da umreš na pola, zapravo život ti je puno ljepši i ta neka starost, ljudi duže, žive sve duže, ali pitanje je zapravo kakva će ti biti starost. Ako se baviš ili ako se ne baviš sportom. Naravno, mislim, ljudi se danas iznimno lako, nekako kao da je uvriježeno da je okej, da si malo, da nisi malo okej. Znači ajde, kad je nekakva velika bolest, to nam je jasno da nije okej. Da, jasno, pa ćemo onda napravit ćemo, neko će odabrati zapadnu medicinu, neko će odabrati neke alternativne, ali to ti je jasno, svi se dižu na sve 4, idemo u borbu protiv neke bolesti. Ali imamo te nekakve tihe kilere, ne? Znači, naravno da je stres tu jedan od faktora, ali upravo to i nekakav sedentarni način života i neadekvatna aktivnost i puno naravno stresa, neadekvatna prehrana, to su sve strane koji su tihi kileri zdravlja. I ti praktički malo po malo imaš manje energije, pa te boli glava, pa imaš nekakve psihosomatske momente, pa ne znam, iritabilnih, pa znaš sa crijevima ovo, znači puno tih nekih stvari. Sve u tome pomaže sport. Jako puno problema s lokomotornim sustavom. Da, meni ti od uvijek bole leđa, to je ne znam. Meni tako i moja baka ne znam. Mislim, nekakve varijante... Njena baka nije imala mogućnosti koje ima ta osoba danas. Apsolutno. Ja mislim da se moramo jednostavno preuzeti odgovornost s jedne strane i drugo zahtijevati od sebe nekakvu prioritizaciju vremena u kojem postoji 2 do 3 puta tjedno nekakva tjelovježbena aktivnost koja je pametno koncipirana kroz dan, da imamo nekakve faktore koje reduciraju stres. Jedna od njih je možda malo meditacije, malo pozitivnih misli, što više pozitivnih misli, dobre prehrane, smanjiti te negativne aspekte na minimum i vidjeti šta nam život može dati. On nam stvarno može dati da čovjek sa 48, neću reći izgleda bolje, to je najmanje bitno, ali je i to dobro došlo, nego se osjeća bolje, ima više energije nego neko sa 28 godina.
Jel? Znači, varijanta je da sve se to može, zapravo na to se sve može utjecati jednim sustavnim pristupom u kojoj je svakako pametna tjelovježba baza, početak, kraj i okvir. Božićni su, novogodišnji su praznici, nije baš najsjajnije vrijeme za razgovor zapravo možda i je najsjajnije vrijeme, zapravo ljudi se prejedaju, ljudi su bili na 48 domjenaka, popili su cisternu alkohola, maščobe žlicama u sebe. Kako bi zapravo, koji bi tvoj savjet bio da, naravno, ljudima koji ne treniraju, koji ne vježbaju, ljudi koji vježbaju i treniraju, znaju ono već otprilike, koji bi bio tvoj savjet za ljude koji su puni hrane, puni alkohola ovih dana, kako da se ipak izniveliraju na neki način, pomognu si ovih dana kad su i zbog vremena prisiljeni biti u interijerima, da li da šetaju, što bi im preporučila? Pa gle, šetnja i zrak su u svakom slučaju uvijek dobra preporuka. To je dosta, gledaj, ja mislim da ti to na kraju ulazi čak i u nekakve temeljne vrijednosti. Recimo, Igor i ja ćemo se sigurno sada opustiti, ali nama se sigurno neće desiti da mi se preljevamo u alkoholu iz dana u dan i da jedemo kobase na adventu. Hrvat, nažalost. Da, ali kaj je to? Znači, već tu moramo jednostavno u startu, možda nije ovo vrijeme da o tome razmišljamo, možda su novogodišnje odluke to, ali tu se jedna cijela percepcija mora promijeniti. Realno, za ove blagdane onaj ko se oduvijek ne mari baš za nekakvu prehranu, nego ajde, malog nešto gleda, on će vjerojatno preskočiti sve moguće barijere i pustit će se do kraja. Netko tko uvijek nekako pazi na to, preskočit će malo, neće puno. Znači već tu će se vidjeti ko će koliko pretjerat, je li to bazirano na onim ranijim uopće postavkama, kako gledamo na stvari generalno. Ali okej, ako postoji neko vrijeme u godini kad čovjek mora izaći iz onog što je njegova normala, to je sad. U svakom slučaju što ljudi više izađu iz svoje normale, to će im biti teže se vratiti. Ali ništa nije nemoguće. Idealno bi bilo da onda makar tom nekakvom tjelovježbenom aktivnosti s jedne strane, s druge strane ako toga nema pa onda nekakva šetnja, nekakav zrak, dobro se najedu pa se prošetaju poslije toga po Jarunu ili nemam pojma. To je već okej, ne? Ali u svakom slučaju ja bi savjetovala samo jednu stvar. Kad god jedete neki vrag, ne? Imaš taj nekakav trenutni feeling, kako mi je dobro to što jedem, ne? Ali s druge strane imaš i to šta ta hrana ostavlja u tvom tijelu. Da li je ona uvjetno rečeno otrov za nju ili je neki booster za nju. Šta ja zapravo radim, jel? Znači, kad prođe taj nekakav prvi trenutni zadovoljstveni moment, šta zapravo ostaje. Ne? Znači uvijek se moramo sjetiti to tijelo nas mora služiti i sutra. Ne samo da mora dobro izgledati, mora nas služiti. Ima jedna stvar koju točno vidiš da jako loše jedeš, da ti fali zraka i da se ne krećeš dovoljno. A to je kad si brzo umoran, kad nemaš elana, kad ti tvoja radna sposobnost je u danu limitirana na 6 sati, sve ostalo glavinjaš i ne znaš kaj bi. To je znak da nešto moraš promijeniti. E sad, ja bih rekla svima opustite se malo, ko će se opustiti previše, ne možeš mu ništa reći, on će se tako opustiti previše, ali već u glavi napravite jedan ratni plan šta poslije novogodišnjih blagdana, dođite u Body and Mind, dođite u nekakav sličan centar koji nudi puno više od, bildanja bicepsa i jedan cjeloviti pristup u tome da vi zapravo postajete zdravije i sposobnije osobe i posljedstvom rada na svom tijelu i umu. A za ovo vrijeme, ako možete, svaki put kad pojedete hrpu onih, kako se zovu na adventu ovih hrenovki, čuda, kobasa, šetajte još po tom adventu. 5 km. Da, još po tom adventu šetajte bar nešto. Bolje to nego onda se vratiti i sjest na stolac. Za kraj su ostale te aktualne teme. Pred nama je Hrvatski tjedan skijaški, oko 250.000 po različitim statistikama, 200-300.000 Hrvata ode u Alpe, ljudi skijaju, što je po meni jako dobar način provođenja slobodnog vremena, pogotovo što većina ide s djecom i tih tjedan dana u Alpama na svježem zraku je meni barem nešto fantastično. Međutim, većina tih ljudi nije spremna ili nije baš savršeno spremna. I sad, dobro, možda prvi, drugi, treći dan čovjek na neko iskustvo i snagu odradi, ali već
kad si već kupio 6 dana ski pas, onda ćeš svih 6 dana Sve. skijati ili borat. Kako bi, naravno ne možeš tu pokazivala vježbe, ali kako bi ti objasnila, poručila ljudima da se zagriju, da li se rastegnu, da li se zagriju, to recimo 4. dan skijanja, sve te boli, pred tom su crvene staze, led, boji se da se ne razbiješ. Što da čovjek ujutro napravi, kako da se pripremi za taj dan? Pa, mislim, uopće to što si rekao zapravo nam govori, ali znamo da je statistika takva da većina tih ljudi dolazi nespremna. To isto govori u prilog onoj nesvjesnosti i needuciranosti, što je potpuno ok, ali mislim da je došlo vrijeme, sve se to može čak i na internetu naći, da čovjek koji poduzima takvu zapravo avanturu za sebe i svoju djecu, bilo bi dobro da se malo uputi u cijelu stvar. Meni je zapravo iskreno iz onoga što ja znam o struci, od načinu na koji ljudsko tijelo funkcionira, nevjerojatno da postoji varijanta da ljudi se ne rekreiraju i samo iz ničega uđu na skije. Bez obzira što skijaju od kad im je bilo 4. Meni je to nevjerojatno, ali oni to rade i kad im je bilo 4, 5, 6 i kad im je 46, 7 i tako dalje. Pogotovo nakon prosinca koji je uglavnom totalni naravno. Koji brže samo, ideš, imaš 10 kila više. Da, ali ne znam, ja u svakom slučaju mislim da se taj trend bi se generalno, ja pozivam ovdje sada sve vas koji spadate u tu takvu ekipu, da, jeftinije je uzeti bubnuću 10 treninga, pa napraviti jedan mali mikrociklus priprema u jednom kvalitetnom centru kao što je Body and Mind ili nečemu što vi u svojim gradovima možete naći, što je pandan tome, nego, ili čak u vlastitoj kući, pa malo surfajući, ovisno o tome koliko su financijske i vremenske mogućnosti osobe koja to radi, ali ovi koji idu na skijanje najčešće to i mogu. To je jeftinije nego, ne daj Bože, sa prednjim križnim operirati pa se onda oporavljati ne znam kaj. A ta varijanta uvijek postoji. To nam uvijek stoji nad glavom. To skijanje uvijek lutrija ako dolaziš nespreman. Tako da ja ne znam uopće, divim se hrabrosti zapravo, ali to je, rekao Bigor, on je malo tvrđi, i gluposti zapravo. Kako se to može uopće dešavati? Moj prijedlog je investirajte, uzmite si pripremu, napravite to i jednostavno ćete biti sigurno, nećete imati i brže ćete ući u razinu zadovoljstva na tom skijanju, nećete imati toliko tih muskul fibera i boli kroz drugi, treći dan i zapravo ćete stvarno imati lijepu zadovoljštinu, a smanjili ste rizik od ozljede, stvarno ne mogu sad reći u kojem postotku, ali puno. S druge strane možda to bude razlog da krenete na tjelovježbu pa onda i ostanete, što je još bitnije od toga da na skijanje dođete spremni jer ćete napraviti nešto za svoj život i za zdravlje. Ali sad ja ne mislim da se od tog nekakvog istezanja i nečega može nešto specijalno napraviti, ali ono što bi trebalo primijeniti prije izlaska na led bi svakako bilo osnažiti kor, osnažiti stabilizatore kuka i koljena, znači raditi na mišiću bedara, vanjske, unutarnje strane bedara, znači zagrijati mišiće, napraviti, nemam pojma, čučanj na zidu, nekakav čučanj, nekakav iskorak, nešto malo plankova, napraviti nekakvu pokretljivost koju se oni sjećaju možda sa tjelesnog, bar nešto, odvojiti si nekih 15 minuta ranije i napraviti. 15 minuta bi bilo dovoljno ujutro zagrijati mišiće. Tako je, znači ne samo doručak, bam, idem, nego stvarno napraviti nešto, pripremiti tijelo, znači riječ je o tome da smo na nestabilnom, skliskom terenu i treba stabilizatore dobro popaliti da ne dođe do nekakvih manjih i većih ozljeda. Mislim da smo savršeno završili ovaj podcast konkretnim savjetima koje ljudi mogu možda nekom spasiti to križne ili potkoljenicu. Hvala ti, Mirela, bilo je stvarno sadržajno, puno smo toga naučili i saznali. Ovo je kraj žutog podcasta. Hvala i nadam se da se opet vidimo i morat ćemo opet uskladit ćemo se. Hvala i doviđenja, bok. Vježbajte, bok. Vježbajte.